Ba hutsahetse ebile ba tlaletswe. Boipelo jwa go tlisa masea a le mararo a mawelana mo lefatsheng bo fetogile matlhotlhapelo a batsadi bano ba batlang go ntshiwa mo go one. Malatsi a le mararo fela morago ga matsalo a bone, mawelana a ne a tlhokofala. Fela ke tsela e makgwakgwa go tswa kwa bookelong e sileng batsadi ba kgopisegile. O swaka e tsone ngutsa mohloko ya hore ba hanne re shuta bana ne. Then ena sa utlwisiseng le nno ke a hore how can bana ba babedi ba hlokala ka nako e1. Mmagwe Masea a re o boleletswe ke ngaka gore incubator e leng motšhini o thusang masea a belegweng pele ga nako gore a seke a bona matlhoko a mangwe e ne e sa dire sentle. O ya ka nna ne sena ba speechless o te bana ba hlile ha ba qeta ho hlaba ba hlokala but ba phile 3 days after ke discharge sepetleleng ha ke sala ke tla bana ba sala ba hlokala ka day 1. Bookelo jwa re dipatlisiso tsa bone di tlhomamisitse gore go ne go sena phoso epe e diragetseng mo letlhakoreng la bone. Team ya rona ya baoki le dingaka di letsa phallela ho mthusa and di letsa mohlalosetsa all step of the way. So bana ba le banyana haholo and ba ile ba sakama to ditlamorao tsa prematurity. Mokhanselara wa selegae Teboho Soisa a re batla thusa lelapa go bona kgakololo ya semolao. Fela go batsadi dintsho tsa mawelana zo buhle emihle le sihle ga di dire tlhaloganyo. Kamogelo Seekwi, SABC News, Bultfontein.